makusyanan ni Santa Iglesia, ing kapigaganakan kang San Francisco Javier. Kambeda po din kikatamong pansariling kapagnasan kaniting misa, pakiabet na po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po, Diosepe Pehison, Christian Rona Gomez and family, Mayor Rudencio and Mrs. Daisy Gonzalez. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Maria Elise Janela Paras at Jenny Rose Jimenez. Special intention, Ning Torres, Gemma Lumba, Engineer Jesus Monsalan, Mayor Teddy Tumang, Arnel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, Emerito Barrera, Villamor Rosalina Tolentino and family, Dietz Elita David and family, Father Raymond Reyes, Micaela Antoinette Cruz. Para king malalagwang kapaldanan dari Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Jeronimo Lazaro Jr., Pat Ahos, Rolly David, Rosario Di Marocot, Carmela Pajardo, Father Rolando Lopez, Dennis Makabuhay, Alaysa Rentulio, Celia Lagason, Michael Alfaro, Ranilo Deirit, Monica De Leon, Charito Obsequio, Virgie Sumawang, Mark Antonio, Espirition Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, at Joy Manalo. Para kingalalanggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Disel, Javier Senior, Nicolasa, Joselito, Teresita Portedis, Romeo, Apolinario, Violeta, Franklin, Nelson, Purita, at ding maldang kaladwa king purgatorio. May tipuntam kitagyunig pam poning anakam poning banal na Espiritu, ing ginumantabe kaya kayo, maya pa abak po kaya kongan, kaniting aldo kaya katayang gaganakan i San Francisco Javier, metong pari at patron dareng misyon king mabido gayato. Kapatad siyanta rin kaya katang kasalanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banal na misteryo. Ginu, ikang minaus kang San Francisco, ban maging metong adakilang misyonero, Gino pakadudo. Kristo, ikang minaus kang San Francisco, ban tuki kareng bakas mo, Kristo pakadudo. Ginu, ikang minaus kang San Francisco, at tinaid kayang ipakilala ng Ebanghelyo king marayong asalagan, Gino pakadudo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaduduan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biye alanganga. Manalangin tamo. O mayupayang igpa, kapamilatan ng pamanaral ng San Francisco Javier, tinapit mo ring dakalaban sa keka. Ibiya mo yung kayang sigasig, miatad, king maya pabalita, karing sablang maniwala keka. Bani iglesia mo, magsayaya, king alang tuknang apanyulong na mabilo gayato. Itinganadwan mi,
king kapamilatan ng ginuming Yeso Kristo ang anak mo, ang mabiet magari kang bemwat ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libro na ning propeta Isayas. Ing pamidalan-dalan daring ari king lahi ng David, may ngari yakin dutong amekutod. Dapot, nung makananulang sisibot ding suli, king pun amitagan, makanyanyang lunto ing meto nga bayong ari, ibat ka ring palipi ng David. King uli ning espiritu ning Ginu tanggap yang kabyasnan, beluan at gelingan, para king pamanimuna na king kayang balayan. Balo na ing kaboryaning Ginu, at makitakot siya kaya, at ing ligaya na at yu king pamanyuyo kaya. Eya matul agpang king akakit na rin kayang mata, o king daramdaman da rin balugbog na, at tulano rin pakakalulu king alang pa mga biran, at ipamingwa na la matulid ding may na. King amano na mi parusan niya ing bansa, at mga matela rin taong marawak. Panibala na la rin kayang memalen, king ustisya at king katapatan. Miabela king kapayapan, ing asong gubat, at ing tupa, at magkeraya ing lepardo, siping na ng biserong kambing. Mangan lang miyabe ing biserong baka, at ing biserong leon, at ing manese karela, ya ing malating anak. Mangan lang miyabe ing baka at ing oso, at matutod lang miyabe ding bisero ra. Mangan lang are ding leon at ding baka, e anumano balang ing anak, agyang pialungane ing ubingan, akamandagan. King Sion, imbundok abanal ning Diyos, e namika atin nanuman dewakan. King Ginu ing bansa, mikat mo niyang belwan, antimo nung makananulang mitmong danum, din kadayat malatan. Datang ingaldo po tangimbayong aring ibat, king lahi ng David, magintandaya para karing sablang bansa. Mitipon la ring sablang bansa, king banal a syudad, at parangalande. Ing amano ning Gino. Miral sa ing katuliran king kayang kapanaunan, laganap ing kapayapan, manggaman kapilan. O Diyos ko, ing kang ari, kaya kayang turuanan. Matul ay alang pangabiran, at king kang hustisya, dakayanan mesana, bangking mit mong katuliran, kayayang pamahalan, ing kang balayan, at karing mayayalipit, ibyena ing katuliran. Miral sa ing katuliran king kayang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, anti ing sas lagabulan, mag-ari sa karing mingangat bangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, angga king sikote ning yato. Sa gipana la rin pakakalulong kaya daralong, at dintang mi paimburisan ang mangailangan kasaupan. Lunusa na la ring may na at kalulu, at iligtas na la ring alang agyo. Eya makalingwan, ing kayang lagyo kapilan man, at manatili ing kayang kabantugan, kalupa na ningaldo, manano na sanang ding bansa, adwanda imbendisyonan nin Diyos, anti ing gewana king ari.
kaya kami o Ginoo, ing lugod mong ekukupas, saupan mo kaya sana at iligtas. Ing ginuman tabiya kaya kayo. Pamipasyag king maya pabalita, agbangkang Lukas. King oras muring ita, kitman ni Jesus king tula, uuli na ning Espiritu Santo at sinabi na, igba ginuna ning banwa at yatu, pasalamatan da ka, uling pepabadong mula karing emegaral, ding bagi asetikot mo karing biyasa at megaral. Waig pa, iti depat mo, uli na ning tulamot kaburyan. Pigkalog ng igpako kanako ing sablang bagye, alam etong mang makibado nung ninoy anak, subadi mo ing igpa, at alam etong mang makibado king igpa, subadi mo ing anak, at detang buri ng pabalwan ning anak. Kanita, belikdanong Jesus ding alagad at sinabi ng lihim karela, kapalad daring tawong menakit king akakit yo. Dakal laring propeta at ari ding magnasang manakit king akakit yo. Dapot era ikit at mignasang damdam king daramdaman yo. Dapot era dimdam. Ing mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayongan. Ek po ba doon nung hanggang yaning panahon na iti, uso ya pa ba itang hashtag o kaya ing reaction na sana all? Ek po ba nung uso ya pa po yan hanggang yanin uling bado ko, there is this one time or pilang panahon anong no ka rin, may uso ya ing hashtag o ing mismong amano o expression asana all. As ning kasanting pakiramdaman, uling song sabihan mong sana all at kang pangarapan. Pero on the other side of it, at nga naman buri pang pakabaldugan. Eya mo itang mangarap, ekbado po nung ikitse mo rin po ining side na, ning mismo expression sana all. Atin muring bage, aamis na, o alang pasan na, inyapin sabyana, sana all. E po ba makantaya naman kaya magsabi, itang mismo expression as sana all? Because for us, ingisip tamo bupuking sana all, it is just a wishful thinking. Itang madyari king daratang, itang masanting daratang, futuristic ya. Pero kaso, atin niya namang puntuan nung nukarino anggulo, a posibleng atin tamuring akit, that when we say sana all, ating may kaligtaan, ating meyakit, ating melang pasan, kaya pinpangarapan tamo, na sana retang mengalang pasan, retang emengayakit, ayakit tala. Kalugurang kapatad, king kaya katang ebanghelyo, ining pawagan na kaya katamo ning ginutamong Yeso Kristo. Nga nang sasabi, karing kayang alagad, karakal daring matang bisang manakit, karing akakitso, pero edo ikit, karakal daring badugbo, gabisang makaramdam, king daramdaman nyo, pero eda dimdam. Ring halos aliwang tao, nga dang sasabi posibleng, king ebanghelyo, sana all, pero nang sabihan ng ginutang Yeso Kristo, koretang aliwang taong sinabing, sana aranasan da itang mismong sabihan ng ginutang Yeso Kristo, sabihan ng Gino, apin ing king bie, sana etamo palang pasan ing sablang bage-bage ang mga palyari king kaya katang pamibiyabye. Kaya pinungayon mo rin po akakit,
king kaya katang ebanghelyo nga na ng binungad ni Ginutang Jesucristo. Pasalamatan da kaig pa, uling pepabado mo ang pompepakit kareng ariwang tao, ing emo pepakit kareng mga biyasa, nune kareng mababa mo pepakit, ing buri mong pakit. Bakit? Because those people who could only appreciate retang present moment at makapalangpas kareng present moment, alibahados minsan ilaman retang ala. Kaya pinawen me, atin mong datang abagyang makanyan king kayang biye, wow nga na, mga pamulalaya kagad, mayamisya kagad. Bakit uling king metong atawong simpli, gana-gana king aldodong pamibiyebye na maging simpli, magin lang milagro at magin lang mala, uling akakit na ing Diyos, king aldodo ng pamibiyebye, kareng miyayariwang tatanggapan na king biye. Adi po ba? O mong reta mong mga biyasa rin, ay nga na, makanya niya yung tinggap mo. Nung mong mga kwalta mo rin, nung sabianda, ay makanya niya yan. Pero king metong taong simpli, andyang nanumang bage, alayang palang pasan, kaya pasalamatan na uling akakit na ng Diyos, manigobraya at gagalo, king kayang pamibiyebye. Kaluguran kong kapatid, minsan king biye, mas importante siguro ing maging simple tamo pamanisipan po pang pirubruban. Uling maligwa ng apak sabian at apapakit kareng milagro ni nga pong Ginoo at yung kareng taong simple. Uling kareng taong simple, ida ring maligwang manakit, makapag-appreciate ang pong makaganaka, king nga pong Ginoo, kareng bagay-baging mga palyari, king karelang pamibiyebye. That's why seldom that you would also hear them, sana all. Bakit? Uling alalang palang pasan, gana-gana, they capture the moments. Gana-gana, they cherish every minute. Gana-gana, akakit dangan, ing mga palyari kada minuto king karelang biye. At kay ba't na nung sabianda, salamat Ginoo, milabas niya naman ing patingapon. Oy kakaya, palang pasan mo ing kada aldo, o akakit may nga pong Ginoo, king aldo do mong pamibiyebye. Diba nyo po ne? Kasimplidan po rin nga, diba? Sabihan mo nga na, salamat Ginoo, milabas na kayo naman. Milabas na mengan keng patingapon, alang kasasagkol, alang masakit, alang kasasagkol. Pero nung sigurong komplikado ka pa manisip, ang pungya ka simple, king kaya ka mismong pamibiyebye, makanya niya yung penakitan ko, ay sana marakal. Makanya niya yung pengang ko, sana mas manyaman. Makaniniing ka na akong asawa, sana mas makanya niyang sana makanya niya naman ka na akong asawa. But if we appreciate every moment, nakamagsana all, uling itang pantunan mong sana all, madaliari kada segundo, kada oras, at kada bugso da rin kaya katamong inawa, king kaya katang pamibiyebye. Are you those people na sana all mo rin? Nung sana all ko mo rin, siguro ko nga kaligtang bagya. Kaligtan niya yung kasalukuyan at kaligtan nyo da rin kada minutong mangayap at mga santing king kaya kayong pamibiyebye. Talakad tamo. Kareng balang kayadwanan ning pakibat tamo, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Bang Ipapa Francisco at din sablang obispo at talapangasiwaning Santa Iglesia, mikatmon laking kalam ng Espiritu Santo, ipanalangin taking Ginoo. Bangin Diyos ang tabayana nakatamo aldoldo, king masanting apanahon, ating kaboriana yan tukyan ding susuyo, karing tao, ipanalangin taking Ginoo. Bang mirinan lunas ing kapanamdaman, milako ing danop at ding mibabata king kasakitan, mirinan lang kalayan,
ipanalangin taking Ginoo. Bang manatili tan tapat kim pamipatututa mo kang Kristo, arapan ding tao, bandasa nakatang magbante king kayang panyatang, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwanta mo yung sarilitang kapagnasan. O mayo payang igpa, pasalamatan da ka kareng mayariwang grasyang pagkadugmo, king aldodoming pamibiyebye. Ipaniga pumike ka, sopan mo kaming magpaulaga kareng sablang pinandit ababye mo kaya kami. Banking sabla-sabla akit da ka, at ika maging kahanaman kareng ega na gana. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning ka na ako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap larapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. O igpaming migdalang, tanggapan mo reting ayin na daralami kaniting kapiesta ng San Francisco Javier, ang tinaning ing sigasig na para king kaligtasan ng meto ketawan, delana ang gakaring sikote ning yatu, ikami man sana maging mayap na king talapatutu ning ebanghelyo, at miras king ligaya ning kekang kayarian. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Ginuman tabiya kaya kayo, iyat nayo ring pusoyo, pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoig pa Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginoo. Inyamig pa kumbabayang may kisaut kaya kami anting tao, ti paranitang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para kaya kaming dalan pa inturo king kaligtasan. Ngini panay mitang aldopot na yung Kristong Ginoo, magbalik yang pasibayo, kambiyanin kayang ligaya. Kanita maging kaya kami asanitang kahaligtasan na pengako na, ang ini paninan mikimit mong kasalpantayanan. O dinita, kambering sablang koro ring angeles karin banwa, daradit ming kaya kang ligaya, lain makiabya kami kingalang tuknang dang pamamiya kapurian kaya ka, kabang aming ang sasabi. Manalingin, Diyos sa may upaya, ngipnuhin banwa tinyakong king kaya kang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalitin daratang tumilagin, o sana king kakatas-katasan. Tunekapin banaloig pay king panibataning sablang kabanalan, udinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo,
Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka. Piraso net binyene karingkiyang disipulos at ngana, kwananiiti kongan at kananye, uring itiyeng katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan, kinwaning kadis, pasibay pepasalamata nakat pinuri, dinwang ning kadis karingkiyang disipulos at ngana, kwananiiti kongan at minum ko kaniti, uling iting kahadis ning daya, kuing daya ning bayom pon dalanganggang tipan, amibubu para kaya kayong pon para karing sabla, ban keta mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo itiking pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ning gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyobri ng mebiyan ning anak mo, daraw miya kaya kaiting tinapya ning biyating kadis ning kaligtasan, lan ming pasalamatan kaya kaing pepadyarian mo kaming matampang tada kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansa ng misudo-sudo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banale Espiritu. Ganakan may oigpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papay, Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mo da naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling mi at ding sablang miyang unabiye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Mariang Birhenin Duning Diyos, kaya benang San Jose kayang esposo, ring apostol at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat padigayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kaya kang anak. King kapamilatana, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banale Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alanganga. Kapanaligan at lugod, mahusta king igpa karengamanong tiro ng Jesus kaya katamo. Igpami. Masambanying nagyo, datan kaya kami kaya mo. Ipamimpanin mo kaya sulit pantiman. Ing kakanami king adoldo, ibigyan mo kaya kami king adongin. Ampon ipatawad mo kaya kami king salam kaya kami. Anting pangatawad mi, karang kasala kaya kami. Mga yung kaya paisal king tuksuso, umikabos mo kami king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, madugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, bahan king kasaupaning pakadudo mo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kadigadigan. Kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristo ang kaya kaming talapangabos. Uling kaya kain kaya ikayo tingila kaya manggaman kinalanan. O Ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ding kasalanan mi, nunerawan ming kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang pon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyang pon magari manggaman king ngalanganga. Kapayapaning ginuman tabi sa kapilanman kaya kayo, ipakitangin ning pamsan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Kordero ning Dios, Nilakot king kasalanan
Niyo'y Kristo, yung kordero ng Diyos, niyo'y milalakok yung kasalanan ng yatu, nuwan na rin mayaws king apunanan ng kordero. Ginoo, yak matampang kandapya. Labas may nga man mo, mayat na ako. Manalangin tamo, o kalugod-lugod pa, iti sanang Eucharistia kat mana kami king mismong lugod, amin yung inspirasyon kang San Francisco Javier, ban magobra para king kaligtasan daring sabla. Sopan mo kaming mibiyabiya king metong aparadan, amigit karapat dapat king pangayaus ming Kristiyano, at kapamilatanan iti, ama naming diadanganga, iti adwan mi kapamilatan ang Kristo ang ginumi. Ginuman tabiya kaya kayo, bendisyonan ako ng Diyos sa lubos may paya, ingigpaing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi dawon ne, umetam king lugod ng Kristo.